miho agbanyidi la fishi afi mi anko semle amansan television ha mi ga black pabe mi ahadu ko nya ojo revena mi re afagbama chu again la fi mi anko sega light fm to fa ya fan la oji la fla nu to ma ka agbanya ojo garo la ka via mo do mo to gararo ha acho anu jojo hiyo ka ajim la du ko manwe la masafa nya ro ha wo al akpama hakpara doru yakle ashicha nya ojo ro nko hima to na nya akpaga na kasaro vloga mina miaje egbato gome ale Progressive People's Party dunya haha for campaign aroboblo dodo ha bobo evero obuasi ishile ashanti nuto amanyicho ka hioro odaje shiebe yo agbagbaje ga troshi nu garo hiyo ka ajim la fi mangu ba yo ka jama vena dumavio odaje shiebe ahio nya dowaru ya popo fo agbogbododo re du koma enye yo fo taroji nu do motora kata yodeje shiebe la obuasi nu tuoma shika ndoe wo wona ayo nya shika kuku nya dona wo ta yo jagba ahatu shika klofe ple shika dofe geraro re afia be nya baduma vio afuru kuro shika ku dome yo dogo ple fo shika wo wata won troshi wo mu bobo ebe jijema gerna no fo dowo me tunya haha no nola odeje shiebe yo fo taroji nu va vienye ba yo kpogbo ba duma vio fo agbronoji mle du comme le jeri le jama bliboma la mata yo fo ngba yo dome yo lela ma nya ngba dodo ple adagba fufufufu abala hidunya haro awone no ka yo ela yo nya ma yo ka wonu tefa ala ba hafi yo aje yo fo dunya ha wona he goma yo ehdoru ya vena duma vi akpana no la du kofa akpashi akpa Africa nyi gbanji godo klo hikama godo hika dumavio awawamra yo fon koma yo khafa chuno la chikukwira shiaraji la mama nanya ba wonna monu popo yo ba yo tan akhodu plojia yo he wana garo adato mana ganadu ko ya ba wokpungo gba yi la yo odaje shi ha ba amagaro yo ka avana ba yo afriho la dunya ha vovo fa agban la ojia wonya amahiyonya adagba fufufu la ko hiyo dongba wo mo na ro fangba dodo ojio la mata yo ponko ba yo Progressive People's Party dunya ha yakweje ba Ghana to na dako na ba yo kpungogba yi aho Ghana zuko ya ahatro shi Ghana zuko ya ba anu jajina ma planu woson na asudu ma vioshi lo fa gba shi agba doru ya ma la ba abolo aboro fa plonji yo ma kpafule abolo aro doru ya popo mananya ba yo avajijio na make yo gbajema yo troshi agbansoro nyawo hala go garo manana make yo khamo na nu fitifiti wo plus zanu hoho le Ghana du comme ahimie anyayo George ma mie gere rokushi do hara hiuran kona be Partners in Community Development Program ya magaro gayo na ko be pakodep woda je shiebe cho afaya fo gomajejea yo akpakpamra duma viva viento revihio wo fufumra doru ya akpasa sema aro wo shia ojibo wo dosesen le katekrachi ple dambaye ple krachi nuto mamangu le wo fanyanu woda je shiebe yo jawagba he revi fo heklama de alofa ton bla en vo version fo agberete ye yo na abloro cho doru ya hiyo kanya dosesen wo hika ji wo jinaro jiam la wo fo nyanu o le shi ba jila garo adra wo vio na toshi la ple ama hiyo ka aforo kire toshi do wo vovo mele amugan toshi shiaji la nutoma ma la mata wo domra jila wo gbobe wo gbobe yo po yo yota ye yo po fa jijama nya ugbo na wo ba yo tanwa da suku ha ba wa yisuku ahazu nu tafo wala na duko ka bo hu wo ma ga hara nu hi wo kporu le agban kaka koji alaba wo akplo view akode dosesen wo hike agbohuji na wo ma do no la na habobo ya de shi dem be yo abaro kushi do ha wo na yo ga kpoto aga wo yo fonu tafo ye yo ga kpotele ye ru fonu tafo wo woji le dukofa akpashi akpabe yo rerevi hiyo ke hele chi akona hiyo fukpem le do sesen wo ma ji akpoto le dukoya le mata odomre jila kple dunolo kple dola vovo hiyo ke wo dare duko nu kple toko nu be wo kpogbo awon tefe be yo khemone
review for funya wowo kple funya wowo nyɔnuwo shia vevientɔ revi hiwo ke enye revi machimachi hiwo rona ɖe tɔdzibo zu tɔshila wo akpa sesẽ wohe ablɔre kple dzidzeme geɖe vena wo le woƒe agbenɔnɔ me le Ghana dukɔ me godo. Minya George na mia ode jeshi be Justice Derrick hike enye hondrola gan hidomoto reka hi ele hondrofa hiole egenduame amaike wode jeshi be iha apurokwire zanu khokho wana tohiare hi anas arimiya anas eherego leifanu makuku hiwo wakure hondrola fanu fitifiti wo kple wana hioda to me heko etea amama reform to ha khokko bala ama reform shi ha dronyanu fa nyawo jona ngo jeshi demebe alaike wo fo botan afoto anas re ife agbaje hiwo de tomata ha fo botan ya be nyawo dollar hi ekpungogbe yaro ewo do wu nyawo dollar katan la glanzu komele fa akpeve ple wi atomene amaje yenwu ala be afoto ife do ya wo eden kpamu na ye wo he wona gero e Ghana du komebe nu gero aji ma wo ma afochom tutu na make wo nkpedem mu na Ghana du ko la mata abota fofo na afoto ya be nyajo dollar wo tefe na anya nu ike wo wo hike ko dem kpe mu na Ghana du ko la mama afoto ni kpapo ado hinya yifa senyala adaje shiebe nyajo do wo la du ko ma ahian anu korere kple tafo kama anye amafufulu kple nkpedo ame kple vludodo ame fenyako la mata abe gbajege akplo nyaojo dolo fa habobo hinye GJA alo Ghana Journalists Association akoy wonu be ya resefo kplore aleke umawonu tafo bo fo botana anas be nyaojo dola wonu tafa toke kiaka enunta. Minya George na mile Amansan Television le agian fie mi anko sem le Light FM to ho fa ya fan laoji ka afoto ike ode jeshi be ankonye afoto mensa agbogblombe ye abapita mensa na ye jeshi deme be chwe ka ye dowom abadoji kpola na Nicholson International School hi alagia ye pombe aleka nu garo ajim le Ghana du koma zumavi garo kpone be yo fa English gbadodo mamia yiku ya tanwa we be aria sia be yo kpogomale agban sosron aku alo adodu ehinye chima tome akala goma ma aleke no ma le du koma be wotan ewone be amahio ke asave gba ha gbo ne mamia ro English gba ha do ne mamia obuna okobo onye agban nyala adodu yawo meletefo ye pombe kuhihi la agban sosron le Ghana du koma ifa akpaganto enye alehio fianu review re English gba ma yone bodu matogero masa anu ifiamu la gomo wonu edeje shiebe na nye bo tiantroro anu nu fiama sukuviore wo dagba hio sama miama ba wasa nu fiafia gome ye wo fure agbanno ma atanwo de Ghana du kofa agban soro nyaoji ba wo hano no ma ayingogbe ba Ghana du kona ayingole amogere nva vientola agban soro nyao ma edeje shiebe aleke agban soro nyao ririm la Ghana du koma ya foto mensa ya jeshi deme ba nye ba wo shi trotro do hio ka ya jeshi deme la du kome ba wonu nu fiam sukuvio re wo dagba wo me la kporo ma nye ba ama asafa gba wa fienu re fa gba ma nye ba ma blugbe wo se wa fienu re blugba ma ba wo se ma mia atanwa we ba review na sanu wo gomala agban srofo hio la suku ma vovo ba watanwa dogo kplaji jeje kpokpo gare ala ba jigara review fa dodo kpo hio wona fa jeje makpo macho fa agban masro gbo ka acho alike English gba hio zana la no fiafia ma sana fun pa wo review fa goma sese pe dodo kpo hio rona review ma sabia bi o goma English gba wo fa sese fu pata ya gbo chomo le ba agban sro nyawo ajirerem akpoto le Ghana du koma le agogere onu. Mina mi akodo ma chuchu kpiara afia mi atrogbo ahanya George na mi milala mi egbo na fifila. Celebrations always come to life with GTP. Mina nehu cha eno daddy pe umeba oyo
oga GT Pintuma wo shebia wo ye oga achedia so wo fa no kwa enti na ye de oga promo abedwabiem ntuma achedia nko a 20,000 yards to GTP scratch level no Texaco 1393 busimi bia utimi di GTP safwa ana new style 6 years free 31st October na ewie ehye kakra wo ho GTP wo ye oga Senior no have any modochi, but a good catholic journey. The show Bota, Yakro, Lancha Farmer, and a club where I don't know who the car, Lancha Farmer. Me bia yo na dinabe ya bia ameyoke oka. Me do for now open udodo heka wo me chito. Ame gbanto yo dia be panu jojo la fisiafi ATV chakachake me he anyata kaka yo atenwa hetotro adodua avami apenu to me dego ATV chakachake ano ATV abala oji le joda blada kuda indigawo adasinega wideke megatonwo en la benu gede o la pame. Mi atonya akpe nyasala mi ha mi hokpe rale ke mi liplimi hadu ko nya ojo semre afagbe malamansan television hi mi ga mi anko sem light fm ton ko ya fana oji ata mi na mi ainya ojo oji na mi ke mi gere ashanti no to ma azo mi ro obuasi west for afike afono efie ansa si edu hika ho preliminary progressive people's party dunya ha fa agbanaji be hazu so ta pa mayilana no to ya mato na nya bo da kona ya agbogblomba wana garo la kpame yodo mato garo on la gbanaji na ya hingu yeroro garo wamro be nanya be hojia ya de to mebe yo fon to na yingol cho mutetema kple ngusama ala be yo ye shideme be afa garo nya le maka dunya ha garo wala jijia o matanwo hangogba yi garo eva duo mi ka yo gara fima ama kokan be ale kanu la duma vi o ya la gbagba yo de je shie no be wana garo aji gala nu to maita ala hi odore enu hava ye fe takpepe ganya wo adakona ya na mabe ya kpo mon popo aho so takpo me la fa jiale so fa me bana ele nu to mato nwo ya he wana garo venu atochie be ala ike doru ya ma agbogbodom gana du komu ye doru ya vavem jiruma mo komre do ho ya gbagbaje ke be ye ha abale ke yo fa dunya ha kwa taroji nu nye be yo he doru ya ve ya kpogbo be monu popo vivi hioji ya tenwo to a doru ya vena nuto ya mato ya wo ndo ba ya hawra go be yo fa dunya ha na wo ashitotro alabo dolo na mo be ngogo yi nava yo fa nuto yin obuasi isam le agomama ha adaje shiye be ye gbagbaje ga be ya kpogbo be agbansoro nya ha ayingo ye akururu galigalia ajina ra potol yo fa obuasi is nuto ame nukpala mi gara hozo ama kokambel ahonu to ma agbaruro ado gbogbo na nyeba na cholokui ire sokode plewo to bubu ha trogbaba ahoshi gama agbaruro fa agbodogbododoro abloji anya nu hie de hanto la mata duma vi odomre wo to bubu hio kala du amagbobe waja agba ahawonu tefa be ala hio no agbaruro komre abloji la fishi afi kple achishi foma anu na chola agomama be yotenwu anu aduama dollar arake ma garafuna yo odeje shiebe lenkeke yo malema ka dollar aba kolera klo to bubu akakama na nyeba yo matenwo dra yoro kyo gboro nwele duamo dollar ha atenwo fogo yo le amo garaji le mamata woja agba ha wona tohiare ha duma jajraro wona radatoma ayi o de wona atoma wo tekpo ha kplo ahoshi gama nwi alaba ayi wo fo nu kpokplo awunu oduma to garo ewo wona to hero ha ko fire wo ha vi okple amabubu hi oka ha la shia mamu be waja agba kpogbo be ashia mala jaje elabe duma vi garo acho du kofa akpashi akpa we vi ntola mu ganu to amafa du hi onye hohwe nkwanta keta dambaye kete krachi pando ple so ka kofa ple du bubu hi ofo klan amuganu to hekpere luma kple aduhio le togo du koma evariashi le ho shigame le mata na nyeba yo fo ja nyanyama afo chom le
ashiganyamo atenwa we beduma vihio echojo gavari ashiba yo ha yo fanu to yango na arashi yo fa ashiari ngube yo fa wana ma ajejina yo le ehonu to matutu le mama do hare hiwren kona be OPK Empire ye anuta den juma zadaro wana ya hiyo datuma do ha gujeshi deme be yo hiana alododo klepepere mu garebe yo tenwa yi yo fa do dashi hiyo yo datuma be yo jajenye ade ehunu to maji be na maganye ehunu to makoko ha yo agare gologwi hiyo le ehuklan ho le amogaro be yo dre duma maro nwie be jajenye nya na chofo ala ban keke yo ma do le garo dodumcho amaro kwi gbo majraro nwiam ai mi nya ojoji am yegere atuabo gaspa nyaoji le mama woje shi demi be majijio atokura gbona agba wo atu agbo yewo ma awo dollar fimo na makin wona aiji be wo shi trotro dogere na gas do fa ya hi la fima afoto Alfred Ogbami hi enye doji kpalo do motor ka hi la fima adaje shi na nya ojo nwola be abalaike wona oji be yo tro shi jire gbamu se ponya ofa afochocho le Ghana du komata eva hia be yo won do le yo fa gas hefe ya ngula to abunu to me le mama nkaka wo so wona ha anu to me le Ghana du komele nu to mama be yo tenwo kpo do ugbo aha tro shi do fa ya ngube wona ona ajeji la fi ma be yo tenwo kpo gas aha ko de Ghana du ko fa jire gbe he mo me be jire gbamu san na adogboro Ghana du kome ye maga achi kpuru la fiareke le wona onu adaje shiye be jigare aleke nuola nanye be kwochocho aro foli bubuaro evayo fo mon hi awe be wo matenwo wo dore etefo tutu ye yo ma atroshi wo kabao olivu hafi yova aja shitotro do goma wona be nkeke ajijinaraji ye yo matenwo wo dole mo ha wo kabao akala ike onye be yo kpo kuhe hiela mo ha wo daje shiye kabata yo fa she chochogere mu be yo ahe wona garo adeto me be yo troshe nuomu la fia be jire gbangu san ponya wo jina ara poto ka ife gbadashi hi o deje shia matan wo kokure alaike mo ha alo do fa ya chichia ahe nu gere afu jire gbangu se hehe nkeke awohi meke do fa ya ma wo do nwu amama kokran le agoyi be nanye bo tu agbo aro jujo do wala fia wo matenwu akpo jire gbamu sebe du ko fa akpare wo le mata mie mokpombe mia fashina ke doji kpola hila fi mabe mia ahenu makuku kple numerere gero venamile ya fala haji be mia senu gero gome be mia tenwu alenkure aleke mia nogbe ngba nanye bo chi do fa ya ha mia fa nuo magachi agboji le make mia jawa gba mia troshi nuo be jire gbamu se fo anyi mano le do fo ya tutu nwu ma ga gbana na kele mia fa fo mia fa do fo kle mia fa nu na onwu do ga jangomi mi na mi akwe mi atrogbo mi la mi gbona fifila A yau samun labarai a cikin yarenka zai baka kyakkyawar fahimta. A yau gabatar da labarai a cikin yarenki zai taimaka miki a wurin tofa albarkacin bakinki a zartuka da suka danganci ci gaban unguwanninmu. A don haka ATV zai kawo muku labarai domin sanatar da ku, ilmantar da ku, haka zalika ya nishatar da ku. Za ku iya duban labaran ATV tun ranar Litini zuwa ranar Juma'a karfe 5 zuwa 5:30 na yamma. Tare da ni naku Imran Hashiru Dikeni. Da ni Fuleratu Garba, ku kasance tare da ku. Yakutuwa, yasariwa, nyamie kwama, wufata, yeyi.
sa odumfo Nyankopon de menu mienu bone ya cheyende ene ne twase ye koto no na ye sore no enu ti na me se efiade bia eni mi hia ewo ATV Amansan television so ahomache no nan ekopem no num ne fa ewo osodi adwumadi a ye de bra wo ATV so na menu mienu bom ne sore obade Nyankopon esanse as chapter 16 verse 25 osi de suomo Paul se rasi bomu ebompa ye sore ewrade ti ema efiase apono ebiebuye efuru konson egu wonsa no ni nyina mu teteye se woka Lady Sarah ho na menu mienu ni Amansan TV ni anwomtofo eka ho ye bom ne ye sore ewrade en konson biare egu ebebubu ebeti midi any Lady Sarah you wanna so friend ya sa fumani o meje wo so akpana mi ba mi alikplemi mafa hedu ko nya ojo semre afagbamala Amansan TV la fi mina mi ayan ojo na mi ka azon mi gerel na masafafa nya o ma azon like wodaje shie ba koba mala gana du koshi ba woko afura du do fa hika akpo son he okpla masan fafa nya oji afa kotokuo maba woko adolo gana du kofa aboda ha gan hi woran kona ba Ghana Blaster le maka wo afli ho Rwanda ba wotan wo kpogomala afakpa vekple wiandre for African Cup of Nations wona omo le mama wo je shidemi ba nanya ba wo matan wo wona he atan wa gblan le Ghana du kofo ngogbe nyanwu le lama se fefe wona omo le mata du koya for abodala ko nko do motor ka hiore nko ba Andrea yiwo atoshi akobe ya yela nuika ya tan wo akokpere Ghana du kokpele Ghana du kofo do fo ikekpo abodanya oji ya nwenye be ya jagbagba alaba ya ade abo fula yo kata acho gbata du kore shere mavu ava Ghana du koya me la ba ye pebe aya anyenu sesen ke atanwa khamona abo dala ru bolu fula ofa va du koya me hana ho na obebi toke ya wo le mata du me vi garo foto ya kafun le mo garo mbe aja agba yo won tefele wona garo me le Ghana du ko me be Ghana du ko abo danya wona yingo mama ha me garo gbogbon be re wo ku ya de me be afoto ya fa wo fa ike wo mula be abobla la kpekpere ŋutɔ ne Ghana Blaster yi teƒe aro yi ŋutɔ wo na kata de meto meroe amegere ho gbɔgblɔ be abe dumevi wo ŋuteƒe ne yi ke dzidzim be Ghana dukɔ na yi ŋgɔ le abodanyawo me yi ƒe kpekpere ŋu wɔna yi wo be ade tome ele teƒe yi wo dom ɖe abodala xɔ ŋkɔ bubu yiwo hã egome kpɔm le Ghana Blaster ƒe hoʋiʋli alo abodada wɔnawo me agbɔ be wo hã dze agbanɔ kpekpem ɖe dukɔ ŋu le mɔ gerewo ŋu ke magako gadzidzi vivivo akɔrongo be nenye be yo mekpo ga ko yo ma wo kpekpere ŋoreke ne Ghana dukɔ ƒe abodaha le mame wo de dzesi be le meke dudɔla hi ekpɔ la mese fefe wɔnyawo kple sɔhewo ƒe nyawo dzi ade dzesi ne Ghana Football Association tɔwo ƒe zimenɔla ƒe kpere ŋutɔ be egamelio wɔna geɖewo gale tome be wɔkɔ kpere Ghana dukɔ ƒe abodaha gã Blaster ŋu be wɔte ŋu akpo kpekpere ŋu akpo gome le hoʋiʋli yi ko de tome le Rwanda be wɔte ŋu ayi ŋgɔgbe be wɔte ŋu akpo gome hã le Ghana dukɔ ƒe hoʋiʋli yi ke ƒe gome wɔkpɔ le African Cup of Nations wɔnawo me le mata ame geɖewo aƒetɔ dede ayiwo kafum ɖe yi ƒe agbagbadzedzea ta le mame hã dudɔwɔla yi ke kpɔ lãmesẽ fefe nyawo dzi kple sɔhewo ƒe nyawo dzi aƒetɔ Nilante Van der Poel hã de dzesi be ye nye nu ye dzodzi na ŋutɔ be aƒetɔ ya era afɔ ya ale gbegbe le make aƒetɔ George Afriyi hã de dzesi be aƒetɔ ya ƒe afɔɖeɖe yi wowɔ nye nuteƒe wɔwɔ ƒe dzesi yi wòɖe fia yi ke fia be menye ale yi ke wòakpɔ gome aƒo abo ne Ghana dukɔ yi koe le vevie ne o ke boŋ Ghana dukɔ ƒe abodaha ƒe ŋgɔgbe yi katã eke aƒetɔ ya le ego geɖewo me. Migala nyina mese fefe nyawo me kokoko eme kɔkem be eƒe ʋe aɖe hiwo va yi mea reviwo ƒe abodaha alo reviwo ƒe abodada ƒe wɔnawo eyi ŋgɔ le go geɖe me gake ŋkeke yawo mea wɔnawo meva afɔ tsɔm susu le yi me ke wo ɖe dzesi be
wo me da wɔna tɔxɛ geɖe wo tome ne ɖeviawo be woakpɔ gome le aboda wɔnawo me le mata nenye be wo ero teƒe kɔkɔ yi ke wo ɖevi wo amegaxoxo dzi be woakpɔ gome le Ghana ƒe abodahawo mea wo mete ŋu kena ɖe amewo nuteƒewo ŋu ke boŋu ame yiwo ke ŋutete kple aɖaŋu tɔxɛ ma kple dzɔdzɔmenunana ma le be woate ŋu awɔ ŋudɔ akɔkpe ɖe ɖeviwo ŋu le go geɖe me be woƒe nunana yi ke Mawu na wo be woate ŋu ade abo ayi ŋgɔgbe na dzedzia ye wɔm be mafɔ tsɔ mo gake nye nu ye dzodzi ne nyadzɔdzɔŋlɔlawo ŋutɔ le yi me ke woke ɖe ɖeviwo ƒe abodada kple hoʋiʋli wɔna aɖewo ŋu le Jamestown toa me le mamawo de dzesi ye be ɖeviawo gbagbadzem ale gbegbe gakea yiwo ƒe mɔkpɔkpɔ nye be yewoakpɔ lɔdodo geɖe ne ɖeviwo ƒe abodada wɔna ya be woƒe hoʋiʋli yiwo ke wode atomea woate ŋu dɔ lɔ hoʋiʋliawo be woayi ŋgɔ le mɔ geɖewo dzi le dukɔ ya me be woƒe ŋutete kple woƒe ŋuteƒekpɔkpɔ kple woƒe nuwɔ le abodada me na ayi ŋgɔgbe le emɔ geɖewo ŋu le Ghana dukɔ me le mata wo dom ɖe dukɔ gbɔ be woƒe dɔwɔƒe yi ke ekpɔa abodanyawo gbɔ na ale ŋku ɖe ɖeviwo ƒe gomekpɔkpɔ le abodada me hã ŋu be nenye be ɖeviwo va tsia woate ŋu azu nuteƒewɔla abe Asamoah Gyan kple ayihawo kple wotɔ bubu yiwo ke aƒli Ghana dukɔ ta le abodada me ŋu. Nukpɔla vivi mevɔna le agɔku ŋu hafi wòzua ɖukpoxɔlɔ fie gamasu le be mako dukɔ nyawo dzɔ sese ɖe eƒegbe me aku tso le ya medzi be makafu Unique Sewing Services yiwo le kasua nuto me ame yiwo tɔwu dzani yi meme le anam le make kafukafu kple akpeɖaɖa eyi ne GTP New Star woƒe avɔe aƒetɔ ya trɔ asi woƒe avɔ ŋu aƒetɔ ya trɔ asi le hafi wo nya kpɔkpɔ ma la ke ne be yake ɖe nutɔ la ya ŋu dzawagba na ƒo kana dzesi yiwo nye 0242 567 051 magayɔ kem 0242 567 051 woƒe dɔwɔƒe ŋkɔ nye Unique Sewing Services aɖaŋu tɔxɛ geɖe le wo si yiwo hena ɖe go le nutɔtɔ me menye be ame ɖe na ko si zã ɖo wɔ dzi kɔ aɖo xlãxlãxlã be kpavi ame kuku la rume ne o ne geɖe wo dzia akpo nutɔtɔ adodia yi ke wo hena ɖe go be nenye be awu yiwo tɔna wa dze ŋu wo hana arɔ tsɔ ayi ɖe wo takpekpe geɖewo me ŋkɔ yi me tɔna nye akpa Ghana Kesero Volo gã keke akpɔtɔe ne dzedzi na mi